双方同意共同致力于保持双边关税水平的稳定。关于促进双边贸易投资合作问题，双方讨论了建立双边促进贸易投资合作的工作机制的设想。Dialogul constant între China și SUA este esențial într-o lume interdependentă, prevenind transformarea neînțelegerilor în crize. Diferențele politice, economice și geopolitice sunt inevitabile, dar pot fi gestionate prin diplomație activă. Як дві найважливіші економіки світу, своєю співпрацею Сполучені Штати та Китай не лише принесуть користь обом сторонам, а й позитивно вплинуть на країни всього світу. Будемо сподіватися, що Сполучені Штати та Китай впораються зі своїми розбіжностями, працюватимуть разом та дадуть імпульс світовій економіці. Čína si ve svém 15. pětiletce stanovila úkol dalšího otevírání se světu spolu s podporou vysoce kvalitního ekonomického rozvoje. To mimo jiné znamená i vytvoření širšího prostoru pro spolupráci se Spojenými státy, a to na realizaci projektů, které mohou přinést užitek oběma zemím a potažmo celému světu. Kjo sepse kur bëhet fjalë për një ekonomi të madhe, më të hapur dhe më të angazhuar në krijueshmëri, inovacion dhe standarde, padyshim që bëhet fjalë në mënyrë të drejtpërdrejtë për më shumë hapësira për biznes, tregti, investime, produkte dhe shërbime të reja dhe inovative. Bëhet fjalë për më shumë mundësi dhe për më shumë fitime për të tëra palët të angazhuara, padyshim përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cele două puteri dețin resursele, influența și capacitatea instituțională necesară pentru a modela răspunsuri globale la provocări care depășesc granițele naționale. De la stabilitatea sistemului financiar internațional până la securitatea energetică și combaterea crizelor sanitare, rolul lor este esențial în furnizarea așa numitelor bunuri publice globale, de care depinde funcționarea ordinii internaționale. Sepse këtë vit, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë organizatorët përkatësisht të këtyre dy forumave të rëndësishme globale, në të cilat qëndrojnë mundësi pothuajse unike për të treguar leadership të përgjegjshëm dhe lartpamës, sepse mbështetja reciproke dhe koordinimi në këto dy platforma me rëndësi ekonomike botërore padyshim që mund dhe duhet të sjellë një kontribut të vërtet në qëndrueshmërinë financiare globale, në rritjen ekonomike rajonale dhe globale dhe në përballimin e sfidave të përbashkëta në nivel transnacional. Proto si myslím, že vzájemné vztahy na globální úrovni mezi těmito velmocemi a především mezi Spojenými státy a Čínou je nutné harmonizovat. Nemůžeme si nic víc přát, protože jestliže se ty velmoci budou jejich vztahy harmonizovat, bude to blaho pro celý svět. Успіх кожної країни – це можливості для тих сторін.
хороша взаємодія обов'язково призведе до результату взаємовигідної співпраці. Це не тільки в інтересах обох країн, а й відповідає очікуванням міжнародної спільноти.